Kasaysayan, haloy ng panahon, ikang pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, pangaangat dahil tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalan, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, gusto pa mangenon sa pagbabago. Nagana, gusto pa magayon na syudad ko. Nagana, gusto pa di pag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa di mag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamutan sa kung pag-iutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, gusto pa mangenon sa pagbabago. Nagana, gusto pa magayon na syudad ko. Nagana, gusto pa di mag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamutan. City Administrator Elmer Baltimore. Ladies and gentlemen, please rise for the entrance of the colors.
We'd like to acknowledge, syempre, the City Hall Department heads, headed by Sir Elmer Baldemoro, our City Administrator. And the newly elected Nasilgea President Engineer Ervin Nyarva. Together with all the Nasilgea officers. Together with city youth officials. So, ladies and gentlemen, to formally begin our Kamundagan Festival 2023, please rise for the Philippine National Anthem. Ladies and gentlemen, the national anthem will be led by the FCR Band. Thank you very much. All right. Diretso po kita. So, ladies and gentlemen, ito na po ang pagpapadagos kansutuyang parade. Yan po ang AMA Computer Learning Center ACLC Band and Majorettes. Sa panginganod po kang School Director, Mr. Adrian Litam, Band Coordinator. Let's all welcome the AMA Computer Learning Center ACLC Band and Majorettes.
again, Once ang again, Ama Computer Learning Center ACLC Band and Majors, headed by their school director, Mr. Adrian C. Litam, band coordinator. Siyempre, naman po ang barangay and SK officials and personnel of Bagong Bayan Norte, headed by Punong Barangay Raquel Mancera Tutanes, SK Chairperson Salceda Dudre Ann Cortez. Siyempre, followed by barangay and SK officials and personnel of Calawag, headed by Punong Barangay Maria Corazon Peñaflor, asinan sa indang SK Chairperson Patrick Benjamin Bernas. And also we have barangay and SK officials and personnel of Cararayan, headed by Punong Barangay Agravante Rodrigo Bilbao Jr., SK Chairperson Rona Isabel Del Castillo Baisa. Yan naman po ang barangay and SK officials and personnel of Barangay Carolina, Naga City, headed by Barangay Kapitan Leonzo Chavez Libuit and SK Chairperson Charmaine Oroy Bakay. Iyon na din ang barangay and SK officials and personnel of Concepcion Pequeña, headed by Punong Barangay Juan Francis Meneses Mendoza and SK Chairperson Charmaine Oroy Bakay. Of course, from Barangay Dayangdang, Punong Barangay Julius Cesar Bernardo and SK Chairperson James Joshua Eugenio Manlangit. Sunod na dyan ang barangay and SK official and personnel ng Barangay Del Rosario, Naga City. Pinanginginot na po kang sindang punong barangay Jose Tan Peñas, asin ang SK Chairperson Charmaine Oroy Bakay. And of course, yun na din ang barangay and SK officials ng Barangay Dinaga, Punong Barangay Maria Corazon Bron Incia, and SK Chairperson Jose Maria de la Cruz.
Once again, we would like to thank AMA Computer Learning Center, ACLC Band, and Majorettes, headed by their school director, Mr. Adrian C. Litam, Band Director. Salamat. All right, let's welcome Mariners Polytechnic College's Band and Majorettes, headed by President Dr. Marilisa Jimenez Ampuan and Harold G. Hernandez, Band Coordinator. Once again, ladies and gentlemen, the Mariners Polytechnic College's Band and Majorettes. Followed by Barangay and SK officials and personnel of Barangay Igualdad, Naga City, headed by Punong Barangay Angelo Romano Buenjola, together with SK Chairperson Jamaica Bersabal Sonyas. Barangay and SK officials and personnel of Lerma, Punong Barangay Domingo Rodriguez Cerrado, and SK Chairperson Maria Angelica Oliver Pujado. Yan naman po ang barangay and SK officials together with the personnel of Barangay Liboton, Naga City, headed by Punong Barangay Ronald Luntok and SK Chairperson Don Valen Colarina. And of course, Barangay and SK officials and personnel of Pacol, Punong Barangay Ruben Solisa Limbo, and SK Chairperson Rosary Joaquino Diaz.
followed by barangay and SK officials and personnel of Barangay Panikwason, Naga City, headed by Punong Barangay Domingo Ramos and SK Chairperson John Mark Cosa. And of course, barangay and SK officials and personnel of Peña Francia, Punong Barangay Jackie Dasco Villafuerte, and SK Chairperson Tricia Muñoz del Castillo. All right, followed by barangay and SK officials and personnel of Barangay San Felipe, Naga City. Punong Barangay Alfonso Rodriguez and SK Chairperson Nika Navera. And of course, andito na din ang barangay and SK officials and personnel of San Francisco, Punong Barangay Efren Collantes Nepomuceno, and SK Chairperson Saldi de la Trinidad Bragais Jr. Alright, now naman po ang barangay and SK officials and personnel of Barangay San Isidro, Naga City. Santa Cruz, Naga City. Headed by Punong Barangay Felix Largo and SK Chairperson Jefferson Romeo Felix. Followed by barangay and SK officials of Barangay Tabuco, Naga City, Punong Barangay Elisa Barrios Carmona, and SK Chairperson Cristobal Salvador Cambe. Alright, now naman po ang barangay and SK officials and personnel of Barangay Tinago, Naga City. Headed by Punong Barangay Estelita Bautista and SK Chairperson Carl Marie Lachama, sorry. Followed by barangay and SK officials and personnel of Barangay Triangulo, Naga City, headed by Punong Barangay Raymond Ruli Arevalo and our SK Chairperson
Jaila Mir Pacheco Dangka. Salamat po sa Mariners Polytechnic College's Band and Majorettes Kanakman. Headed by President Dr. Marilisa Jimenez Sampuan and Harold G. Hernandez, Band Coordinator. Palawag naman po sa Kinastilyuhan ang University of Nueva Cáceres, Ayala Education Band and Majorettes, headed by President Dr. Faye Lea Patria Lauraya and Mr. Carl Fausto, Band Director. Alright, so kasunod po kang University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes. Iyo po ang mga contingents for the Inter-Barangay Mass Dance Competition. Ladies and gentlemen, the University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes. Unin na po ang mga barangay nakabali po sa Inter-Barangay Mass Dance Competition. Pinanginginutan po yan kang barangay and SK officials and personnel of Barangay Mabolo. Headed by punong barangay Noel Francisco Constantino and SK chairperson Marlon Casilao.
Barangay Mabolo. All right, a round of applause please para sa Barangay Mabolo. Okay, followed by And of course, we have another contingent from Barangay Balatas. Barangay SK officials and personnels headed by Punong Barangay Ferdinand Velasco Dihita and SK Chairperson Joseph Sabaldica Ibasco Jr. All right, ladies and gentlemen, contingent from Balatas, Naga City. Yan po ang mga elf ni Santa Claus. Yaambalan sa Barangay Balatas. Okay. All right. Followed by Barangay and SK officials together with personnels of Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Headed by Punong Barangay Josephine Camba and SK Chairperson Patricia May Dimabayaw. Bagong Bayan Sur, mag-ingay! And at sa indang pabuto na contingent na gano'ng mga Christmas tree. May parol sa payo. Ladies and gentlemen, contingent from Bagong Bayan Sur. Oy! Matamaan ka. Sa atyan, ribong na yan. Wow! And of course, barangay and SK officials and personnel
from Barangay Sabang, headed by Punong Barangay Cyrus Yacer Caballero, and SK Chairperson John Nino Hamisola Rialda. Kaway-kaway, Barangay Sabang! Sa Barangay Sabang, gururong na ang mga ang mga elves ni Santa Claus. Bako yan. Ang Ay, kayo. sorry. Uni pa lang ang contingent nila. Okay. Yan. May mga darang sa mood. Kaya pala sa Barangay Sabang, perming malinig. Alright. O yan na po ang contingent from Barangay Sabang. Followed by Barangay and SK officials and personnel of Barangay Abella, headed by Punong Barangay Apolinario Malana Jr. and SK Chairperson Shenry Relociano. Kaway-kaway naman dyan, Barangay Abella! And then, ansaying the pong contingent, ladies and gentlemen, Barangay Abella. With headdress na mga ano yan, recycled plastic, Wow. mga naka-green, May mga candy cane sila. mga kinder yan eh. Alright. Ito na din ang barangay and SK officials and personnel hali sa Concepcion Grande, headed by Punong Barangay Gerald Rule Rito and SK Chairperson Marinel May Mirandilla Chica. Kaway-kaway, Barangay Concepcion Grande! Yun! Alright, narito na ang contingent from Concepcion Grande. Palakpakan naman dyan sa contingents from Barangay Concepcion Grande! Alright, followed by the cosplayer of Naga City. Anong goat say? Yaon si Naruto, Maluto. yaon si Narini. Mga ano ni, mga ML players.
Also, we have the Game Club from Naga City. The Breakfast Club. Wow. Mag-ingay, the Breakfast Club! Kaway-kaway! Thank you so much. Thank you very much. University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes. All right. So once again, thank you very much po naman sa gabos ng mga participantes sa satuyang parade, ganyan. And ini po ang giraray ang pagbubukas kang Kamundagan Festival 2023. And Tito Ray, Yes. to formally open our program, may we call on nakani po magtaon ng mensahe sa tuya at sa tuyang City Vice Mayor Honorable Cecilia Velos de Asis. Diyos marahay na banggi po sa Satuya Gabos. Good evening, everyone. Ma-translate pa ako kanina. English. Hindi naman hindi ko pa English yun. Yaw po kaya si Makuapo ko from the USA. Pero baka po magbaloktot ako mag-nosebleed. So, ini pong sa tuyang ginigibong niyan, pagpadagos, kan sa tong napunan na tradisyon, kaitong mga nakaaging taon na kamundagan kang syudad. Kaya lang nagkaigwa po ning correction, December 15, kaya lang nagkaigwa po kita ning correction na ang kamundagan palan kang sa tuyang syudad akang naga bilang sarong syudad June 18. Kaya ang siniselebrar ta po ngunyan, kamundagan kang sa tuyang Poon Jesus. Na aram taman po, pag December, iyo po ang satuyang pighahalat. Kamundagan na pinapadagos ta ang tradisyon na pag December, pag may mga birthday po, talagang pigsiselebrar ta. Kaya ini po, ang gusto ko man ipaabot sa Gabos, na ang pagselebrar ta ngunyan kang kamundagan, isa puso ta po ang pagbibigayan, pagmamahalan, pang-uunawa sa Lambang Saro. Iyon na lang po ang satong pa-Christmas sa Lambang Saro sa Satuya ngunyan, and to formally open ang Kamundagan Festival na haluy tapong dainagibo kang nagkaigwa po kita ning COVID, asin ngunyan ikaduwang pagselebrar tagiraray. Takang last year nagkaigwa na kita, so ngunyan pagpadagos ta po giraray ang Satuya pong selebrasyon. Diyos marhay na banggi asin mabalos po sa Indogabos. Salamat po, Honorable Vice Mayor Nene de Asis. Thank you so much po, ma'am. And now, let's move on. Dagos-dagos sa kita dito, Ray. Yes, to give us an intermission number. Apodanta ang Pork Barrel with the Naga City Hall Choral. Merry Christmas! Malamig na simoy ng hangin, kumikislap mga bituin, lalong bumibilis, galaw ng
mga tao, ganito sa amin tuwing sasapit ang Pasko. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa. Sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Na taon ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa Naga, ngayon ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa, ang pagkasang dala, Pasko ay Thank you very much, Pork Bottle, together with the Naga City Hall Choral. And now, ladies and gentlemen, apunta na po ang ama kansutuyang syudad. Ladies and gentlemen, our City Mayor, Honorable Nelson S. Ligacion. Maraming nabanggi po sa Tuya Gabos. Good evening. Pasko na sa Naga. Yehey! An sa kuya pong pagtaong galang, palakpakan ta po, an sa tuyang Vice Alcalde, Vice Mayor Neni De Asis, kaibanan ta po si Councilor Joe Perez,
Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Attorney Oying Rosales, Councilor Vidal Castillo, Councilor General Omar Buenafe, Councilor Lito Del Rosario, asin duman sa bandang wala. Tuupo nindo, yaon po si Councilor Doc Jess Albios, Councilor Doc Gail Abonal Gomez, Councilor Dudit Beltran, asin ang satuyang City Administrator, former Councilor Elmer Baldimoro. Kaibanan ko man po ang sakuyang esposa, Attorney Marion Eloisa Ligacion, and City Youth Mayor, si Mayor Nicole Ann Vergara. Ayan, asin ang iba pang mga city officials, city youth officials, mga department heads, mga punong barangay, sa pamamayo po kan ex-officio member bilang Liga President Cap Ason Peñaflor, mga barangay kagawad, barangay personnel, sa gabos po na yaraon digdingon yan. Pasko na sa Naga. Base po duman sa kanta, ako, ikaw, tayo, kasama ang buong mundo, sama-sama sa pagsalubong sa Pasko. Asin ngunya na aldaw, opisyalmente, pupunan ang Pasko sa Naga. Sa paagi kan Kamundagan Festival 2023, kung sain puon po ngunyan, sagod katapusan po kan bulan, kadakol na mga events, mga activities na pwede tang dalanon, pwede kitang magbali, tanganing mamatian ta ang Pasko sa maugmang lugar. Merry Christmas po sa Satuya, Gabos. Pasko na sa Naga. Maray na pagkabanggi. Right. Thank you so very much, Mayor Nelson Ligacion. Salamat po sa magayon na mensahe, Mayor. Thank you. Alright, so Tito Ray, mapuuna kita kan sa tuyang kompetisyon. Unya na pagkabanggi. O rin ang exciting part kang Kamundagan Festival 2023. Alright. So, ngunyan Tito Ray, i-introduce na muna ang Board of Judges. Mga hurado. Ngunyan na pagkabanggi. Okay. So, inutot na ang sa tuyang Judge number 1. May nakitang patumpik-tumpik pa. Nag-aharalatan sa tuyang mga paradalan. Alright. Her younger years defined her immense passion and dedication for performing arts. She has made a mark as an integral part of a group that is called by many as Bicolandia's best, the El Rey Dance Company. As senior member of the group, she is privileged to perform in numerous international, national, regional, and local events like the Cobra Ironman International Dragon Boat Festival, Survivor Series Philippines, Ad Congress, Tourism Convention, Gayon Bicol, Kaugma Festival, Magayon Festival, Tinagba Festival, Miss Magayon, Miss Bicolandia, to name a few. She was one of the few who were invited to perform in the Sunday variety show of ABS-CBN, ASAP alongside G-Force and other ABS-CBN talents. She is a wonderful wife and mother, a successful businesswoman, being the part owner of Noymaki franchise in Naga City. So ladies and gentlemen, a warm big round of applause for Miss Shaira Avila. And of course, our judge number 2 is a dancer, choreographer, photographer, animator. Graduated animation 2D specialization at Technicas Denming Incorporated Daet Campus. Co-initiator of Camarines Norte Dance Community, Community Director of Nomimos Street
Pham, founder and head coach of the Deep Set, a Camarines Norte-based dance group, recently competed in 2023 Hip Hop International Philippines, the first all Bicolano team to compete at Hip Hop Internationals. Currently the president of the Camarines Norte Dance Association, Camarines Norte Provincial Youth Development Council, chairpersons of Committee on Global Mobility, and a member of the Camarines Norte Local Culture and Arts Dance Component. Ladies and gentlemen, let's give a big warm of applause for Mr. Reynard Manrique. And last but not the least, our judge number 3, a former operations manager of Camarines Sur Water Sports Complex, Executive Assistant 1 of the Provincial Government of Camarines Sur, Azin, licensed Zumba instructor. Ladies and gentlemen, a big warm of applause for Miss Angie Peña Betunio. And syempre, all right, our prizes. Ang all right. Third place will receive 500,000 pesos infrastructure project. Wow. Yes. And ang second, Tito Ray, Second place, second place will receive 1 million pesos infra project. 1 million Kambarangay. na manggagana. O, ang magana ngunyan, ang mga champion for this competition will receive 1.5 million infra project sa Indupong Barangay. Yun. Alright, so good Good luck luck. po sa satuyang mga contingents. And then syempre, Tito Ray, Ang satuyang criteria for judging, ladies and gentlemen, synchronization and timing. That's include precision and unity of movements with 25%. choreography and creativity. Yun yung originality, creativity, and variety of choreography at 25%. Execution and technique, skill level, mastery of dance techniques, and clarity of movements, 15%. Showmanship and stage presence includes energy, enthusiasm, and overall performance quality with 15%. And meron ding illuminated costume and props, relevance, aesthetics, and effective use of costume and props, 20%. For a total of... 100%. Alright, so yan ang magiging basihan kang sa tuyang mga judges. contingents and Yun. the mga judges dumansinda Mabase. mabase. Alright? Are you ready, Naga? Ready na ba? Ready na ba ang lahat sa performance? Okay. Turong ka na. Ladies and gentlemen, Apunta na! ang primerong Contestant! Apunta na ang Barangay Mabolo! ang Barangay Mabolo may mga daradara ng plywood. Baka tinaranggal si Lanob sa Inda. May nakalagyan dito rin. Kaya ikaw pala. May ano yan, props. Yun. Okay? Wow. Hain po ang mga taga-Barangay Mabolo. Mag-ingay ang Barangay Mabolo! Yun, habang nag-set up,
Mag-prepare na din ang next group, ang Barangay Balatas. Para dire-diretso kita. Alright. Meron tayong timer dito, Ray. Huwag kitang timer. Okay. 10 minutes lang yan. Pag naglampas dyan, May bawas. bawas ng Points. 100,000. Yun. Hindi, Itataos joke lang. sa Joke Diyos lang. Bosabos. Alright. Okay, so 10 minutes lang talaga yan. Okay. Ready na ba ang Barangay Mabolo? Eto na. Holy, holy, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Merry Christmas, boys and girls. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
mapusuon, naging puso at kabikulan. Banwaan na nasasaliran, mga angat dahil tinalikudan. Ipintataksin ko sa kagawsan, mga palaong kagalalang. Sarok na puso, masulog na salong, marambong nakapalimutan. Nagana, uswag pa, mangeno sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna. Sa kasaysayan, kaloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika at istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Inang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangeno sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa pag-iikutan, sa igman maguman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagyayong matitibay, Bicolano, makukulan ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangeno sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. All right. Thank you very much, Barangay Mabolo! Mag-ingay ang Barangay Mabolo! Nagana! Thank you Yun. very much. Nahiling ko, Kuya Boy, ang Santa Claus sa Mabolo, Siksihon. All right. Thank you very much, Barangay Mabolo. All right. So, may mga nahihiling kitang mga kadakol potensyal. Iyo, achieve mo, girl. Mga parabayli. Iyo. Alright. And pwede pong si mga magsibog-sibog po kitang kadikit. Ta medyo Ayan. po na tatamaan ka mo Ayan. si mga... Request ang PSO siguro na padikit, pasibog-sibugon kadikit po ang sa tuyang mga paradalan. Baka Para po makabuelo ano, itong sa tuyang mga performers. Baka masipa ka mo kan mga performers. Ayan. Lalo po yung igdi sa part na ini, baka po matamaan po kamo dyan. Sa may entrance po ka mga performers, pwede pong pataaning kadikit na spasyo para buwelo pong makalaog ang sa tuyang mga
performers ngayon na pagkabanggi. Okay? Right? Alright. So, okay. So, idagos-dagos na Tito Ray. Ready Ready naman na ang ba? masunod. Okay. Ready na ba ang barangay Balatas? Kain po ang mga taga-Balatas. Mag-ingay ang Balatas! Yun! Alright, ladies and gentlemen. Our next contestant, Barangay Balatas! So, liwat po, tigahagad mi po, nakadikit pong hiwas-hiwas dyan. Kasi, ayan po mga aki dyan sa may part na yan. Masibog-sibog po nga dikit, baka abuton po, daka mo dyan. Saka po siya ang tabi digdiyo sa may exit and duman Yan. sa may entrance po. Pasibog-sibog pong kadikit kasi ahagubon po kamo kang mga ma-perform. Dikit lang po na, na Sibog-sibog po. sibog na kadikit para po sa tuyong mga performers. Kasi baka po, maabuton po kamo dyan. May mga baston pati baka magkapurok-pok. Alright? So, giraray po. Barangay Balatas. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Singing, Blitzen, and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh, what a beautiful sight. So jump in
Santa Claus right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children, that's everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Kasaysayan, ano'y ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga anak dahil tinalikulan. Ipintatasi ko sa kagawsan, mga palaong kagandala, isarog na puso, masulog na salong, marambong nakapalimutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamumuhan. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang isaran, banwaan na nasasangilan, mga anak dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa imang magluman, ikuraw ko sa kagagsan. Inang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana,
Masigabang palakpakan naman dyan, Barangay Balatas! Salamat, Barangay Balatas. Again, Tito Ray, ang sa tuyang mga winners, syempre, ang third place will receive 500,000 pesos worth of infrastructure project for 2024. And of course, ang second place will receive 1 million pesos worth of infrastructure project for 2024. And syempre, ang first place, 1.5 million peso worth of infrastructure project for 2024. Wow. Wow. Napakalaking project to. Okay? So, dagos-dagos na kita, Tito Ray. Sige, ready na ba ang susunod na barangay? Barangay Bagong Bayan Sur! Mag-ingay ang mga taga Bagong Bayan Sur! Okay. Andito. Giraray, makikiulay po kami sa mga nyaon po dyan sa may part na yan kang harani sa stage na magsibog-sibog po, Giraray, kita. Dahil po nakakabuelan sa tuyang performers. Baka po mahagop ka mo. Giraray po, sibog-sibog ning kadikit lang po. Sibog lang po kitang kadikit. Bago ta po apo doon ang sunod tang performer para mas makabuela po kita. Nakairitong Batineo. Okay, Giraray po. Pakiulay po sa tuyang mga audience na nyo po dyan sa may inutan. Kung pwede po, sibog-sibog po kitang kadikit para po mas makabuelo po ang sa tuyang mga performers. Para din po maiwasan na matamaan ka mo ka mga props ng mga performers. Arga yan. Oh. Giraray po, pakiulay lang po sa tuyang mga audience. Okay. Ready na ba ang Bagong Bayan Sur? Once again, nag-iimbitar po kami para po sa December 14. Ang Bancheto local bands dyan sa Yes, may may Bancheto, may mga performers kita December 14 to 20. 220 yun. Dyan Diyan po kita sa Plaza Rizal. Plaza Rizal. May ribanang Giraray kita dyan. Gulpi din mga foods na nakapalibot dyan sa simula December 14. Hanggang Petsa 20. Yon. Merry ang Christmas digdi sa Naga City. Tama yan. Alright. Ready na ba? Ladies and gentlemen, once again, palakpakan sa Bagong Bayan Sur! Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun, all hill and dale, telling their tale. Gaiety they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas.
Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipag-iwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Kasaysayan, aluit ang panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusukon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga anak kahit inalikulan. Itinakasiko sa kagamsan, mga palaong kangaglalang, sarog na puso, masulog na salog, marambong nakakalimutan. Naganap, uswa pa, mga
kahoy na mausukon, ngunyan ikaanistaran. Banwaan na nasasabihan, mga akat na ay tinalikudan. Di magsasambitan sa iman maguman, ikuraw ko sa kagagsan. Inang mga nagilyong maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagalang uswag pa, mangero sa pagbabago. Nagalang uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagalang uswag pa, ibang uurgulyo sa tinapan. Sa gabos na panahon, ikaw mamumutan. Sa kung pag-iikutan sa akin man maguman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyo matitibay, Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganap, uswa pa, mangero sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang uurgulyo sa tinapan. Sa gabos na panahon, ikaw mamumutan. Alright! Bagong Bayan Sur! Masigabong palakpakan! Bagong Bayan Sur! Thank you very much. Salamat po, Tabi, sa Bagong Bayan Sur. Yan. Loy-loy lang po, magkaburungguan track. Baka po mapugaan kang... Sa tuyang bats. Pasiring yan sa Pakul ata. Ay, ano na yan eh, biyahe na yan ng Bagong Bayan, Kiburak. okay. Sige po, igwapa kitang natatadang tulong performers, Tito Ray. Ikaw pa kita ng Barangay Sabang, Abella and Concepcion Grande. Okay, so... Alright. Dagos-dagos po kita kang sa tuyang kaugmahan ko niya po pagkabanggi. Ayan, so trivia lang. Ang Nagana Uswag Pa na pinag-perform po kang Fork Barrel, iyan po pinag-arrange ni John Carl Dininya. And ang words po kayan, ang mga letra po kayan, mayong iba po ang nagsurat po kayan ang sumuyang boss, si Sir Allen Riondanga. Alright, so salamat po. Ready na ba ang Barangay Sabang? Mag-ingay ang Barangay Sabang! Heto na. Masigabong palakpakan ulit. Papasok na ang Barangay Sabang!
some history tonight. The child inside is wild. Let's make this moment come to life. The time is on our side. Ready, set, go! We'll go. Chasing every heartbeat, we can feel it starting. Ready, set, go! We'll go. Chase it till we own it. Living in the moment. Ready, set, Kasaysayan, aluy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga anak kahit tinalikuran. Ipinta kasiko sa kagamsan, mga palaong kagaglan. Sarog na puso, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-upulyo sa inapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumunan ka, na ka. Sa kasaysayan, galoy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, di ka anastaran. Banwaan na nasasangilan, mga anak dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magduman. Ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, makurat na Bicolano. Marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangeno sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang umulyo sa tinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iutan, sa akin man magkuman. Ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, mauumuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangyeno sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-uulyo sa tinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Alright, Barangay Sabang! Thank you so Salamat. much. Okay, Tigahanap ko si Aladdin. okay. Sige, ayan, dagos-dagos kita.
Ready na ba ang barangay Abelia? Asa niya mga taga-barangay Abelia, makingay! Heto na. Masigabong palakpakan sa barangay Abelia! Christmas time this year. Hearts are gay and merry and full of Yuletide cheer. The spirit of the season can make our dreams come true. Memories of Christmas are here for me and you. The caroling bells ringing and Santa Claus will always be part of Christmas fantasy. On this special holiday, old Saint Nick will load the sleigh. Santa always finds his way in a Christmas fantasy. Sugar plums and candy canes, a sleigh ride down the snowy lane. Carolers sing a bright refrain. Come and sing along with me. Merry Christmas, everyone! Joyeux Noël à tous! En avant les reines! Ho, ho, ho! Dash away, reindeer! Ho, ho, ho! All out the holly, put up the tree and watch my spirit rise again. Fill up the stockings, we may be rushing things, but deck the halls again now. For we'll need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinet. Yes, we'll need a little Christmas right this very minute. We'll need a Disney Christmas. Welcome, toys! Bienvenue à tous les jouets! Ho, ho, ho! It's Christmas playtime! Chantez et dansez avec nous, c'est Noël! Ho, ho, ho! Toyland, Toyland, dear little girl and boyland. While you dwell within it, you are ever happy there. Childhood's Joyland, mystic merry Toyland. Once you pass its borders, you can never return again.
pulling on the dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, Santa Claus, here comes Santa Claus. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Merry Christmas, everyone! Joyeux Noël à tous! En avant les reines! Ho, ho, ho! Kasaysayan, kaloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga anak kahit tinanikulan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaong kagaglalang. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, uswak pa, mangelog sa pagbabago. Nagana, uswak pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswak pa, di pag-uulyo sa hinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumunan. Sa kasaysayan, kaloy ng panahon. Ika pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasangilan, mga anak dahil tinalikudan. Di magsasambitan sa iman magduman. Ikuraw ko sa kagagsan. Inang mga nakinyong maurat na Bicolano. Marhay ng mga tao. Nagana, uswak pa, mangero sa pagbabago. Nagana, uswak pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswak pa, ibang umulyo sa hinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan sa akin man magduman. Ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagyayong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, uswak pa, mangero sa pagbabago. Nagana, uswak pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswak pa, ibang
Alright, Barangay Abella. Salamat po, Tabi, sa gabos. Okay. Down to last kita dito, Ray. Yes. Salamat po, Giraray, sa mga taga Barangay Abella. Ready na ba ang Barangay Concepcion Grande? Makingay ang mga taga-Barangay Concepcion Grande! Ayun, sa gitna. Okay. Gilid po, Giraray. Duman sa gabos ng mga ano da, sa mga Sa audience. Ang aning makabueloan sa to yung mga performers. Okay. Ready na ba? Ready na? Again po, ang mga prizes na, Kuya Boy. Sige. Siyempre, sa tuyang mga premyo, ang naghahalat po sa tuyang mga manggagana. Third place, 500,000 pesos worth of infrastructure project for 2024. And of course, ang second place, 1 million pesos na tumatagaktak worth of infrastructure project for 2024. And syempre, ang manggagana, ang first place, will receive 1,500 pesos worth of 1.5 million worth of infrastructure project for 2024. Ready na? Are you ready? Aday pa. Day Sige. pa. Again, Okay. ang satuyang criteria for judging, ladies and gentlemen, ang synchronization and timing, 25%. Siyempre, ang choreography and creativity, 25%. Ang execution and technique, 15%. Ang showmanship and stage presence, 15%. Illuminated costume and props, 20% with a total of 100%. Okay? Yun. Yan, may ano ba, may mga props pa dito rin. Oo, habang May preparation. si-set up pa ang props. Siyempre, pasalamatan naman sa tayo mga judges na medyo nasasakitan na. Paragal-pagal na. Nasasakitan na magkwenta. Si Sa Ma'am mga gana. Shaira Avila. 1.5 yan. 1.5 million yan, Tito Ray. Si So, dakulang Sir bagay. Reynard Manriquez saka si Ma'am Angie Peña Bituño nasasakitan ng maray. Tama. Yun. Ready na ba ang Barangay Concepcion Grande? Dahil na mahiling. Kung Dahil na- ready na. oo. Okay, last na ini. Last na performer. Last contestant na iniyo sa Sotayang. And of course, sa December 14, dahil po paglingawan ang Bancheto, may mga acoustic band po na ma-perform digdi sa Plaza Rizal hanggang December 20. December Mag-signal. 14 to 20. Diyan po kita sa Plaza Rizal. May mga foods, may mga pakawat din. Siyempre, ang acoustic band. Alright. Okay na ba? Alright! Ladies and gentlemen, masigabong palakpakan, Barangay Concepcion Grande! Feliz Navidad.
specials and fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Kasaysayan, ano'y ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusuon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasalilan, mga angat dahil tinanikulan. Ipintataksin ko sa kagawsan, mga balaong kagaglalang. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Naganap, uswa pa, mangeno sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, di pag-uulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikaalistaran. Banwaan na nasasalingan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, uswa pa, mangeno sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang uulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Sa pag-iutan, sa man magduman, ikukuraw ko sa kagawsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, makukulan ng mga tao. Naganap, uswa pa, mangeno sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang uulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Alright! Barangay Concepcion Grande.
Okay, thank you very much. Okay. So, iimbitaran ta po giraray na gabos. Siguro din na mag-arali ang mga taga Concepcion Grande. Oo. Hindi na kamo. Gabos na po. Pati si Barangay Mabolo, Balatas, Bagong Bayan Sur, Sabang, Abella, and Concepcion Grande. Ayan. Si anom na contingents po madidi sa atubangan kang stage. Yan. Okay. So, liwat, inaabudan ta ang gabos ng mga contingents po. Barangay Mabolo, Balatas, Bagong Bayan Sur, Sabang, Abella, and Concepcion Grande. Okay? O, garumayo na si iba. Baka nagtururog na. Baka paragal na garo. Ay, inaabudan po, liwat, ang Barangay Mabolo, Balatas, Bagong Bayan Sur, Sabang. Abella, Concepcion Grande na mag-igti po liwat sa Inutan. Ang yaon na igdi ang Concepcion Grande. Aha. Abella. Abella. Okay. Palawag na din ang Abella. Habang nagtatali pa ang sutuyang mga judges. Ang ating mga punong hurados. Mga hurados. Inaabudan po liwat ang gabos ng mga contingents. Hindi po sa satuyang Na magdidi mass sa stage. demo. Yun. Mass dance competition. Maaraman tana kung si Sai ang marisibining 1.5 million. and 1,500,000 worth of infrastructure projects for 2024. Alright. Hain na po si iba pa. Tulo pa lang ini o kulang pang tulo. Baralik. Nagburulos na ganyan, nagkarakan na. Igdi na po muna for the awarding of winners. Dapat po niyaong kamo. Takong kamo mangganang marayo kamo. Iyan itatao. Ay, sorry. Alright, so Giraray. Inaabunan na po ang iba pang mga contingents na maigdi na po sa tubangan. Ma-award na po kita kang mga winners. Ako isay po ang marisibining 1.5 million worth of infrastructure. Tito Ray, yan ang yan ang papakahalaton. Alright. Hay na ang Barangay Mabolo. Barangay Balatas. Adigdi pa Mayo lang. pa. Bagong Bayan Sur. Mayo pa. Sabang. Yan na. Abella. Concepcion Grande. Yun. Alright. Okay. At yan, pag nag-receive ng award, dahil na kita mataraas igdiyo ka, boss. Diyan na lang kita sa may baba, sa may hagyanan lang. Hindi lang sa may hagyanan. Hagyanan. Opo. Dahil na kita mataas na kabus igdiyo, tabaka magkagaraba kita igdi. Magkaba. Hindi mo pala. Basta tangani magayon po ang picture ta, diyan na lang po kamo sa may hagyanan. Ano po? Si ma-receive po ng award. Ano po? Si Manggagana. Okay? Ano pa ang Mayo? Bagong Bayan Sur. Mabolo. Balatas. Ayan na, paabot Yan na. na, paabot. Sabang. Abella. And Concepcion Grande. Next year, 27 barangay na ni. Gabos. Gabos na ni. Alright. Okay, so habang okay na, Habang pigtatali pa ang sa tuyang mga... matabo na kita ng certificate para sa tuyang mga hurado. Apo na kararay ang sa tuyang mga city officials
headed by Mayor Nelson Legacion, to give this certificate of appreciation. And may I read the citation, Tito Ray? Kamundagan Festival 2023 Certificate of Appreciation. This certificate is given to Reynard Joshua R. Manrique in recognition of his expertise in contributing his insights as judge during the Inter-Barangay Mass Dance Competition on the opening of the 2023 Kamundagan Festival of the City Government of Naga, held this December 10, 2023 at Plaza Quezon, Naga City. Given this 10th day of December 2023 at Plaza Quezon, Naga City, signed Cecilia B. Veluz de Asis, City Vice Mayor, and Alan Riondanga, Department Head, City Events Protocol and Public Information Office, City Mayor Nelson S. Legacion. Thank you very much po. Salamat. Same citation po. Thank you very much po. Same citation is given to Angie Bitonio. Salamat po, Tabi. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Picture. And the same citation is given also to Miss Shaira B. Avila. Thank you very much po. Salamat po, ma'am, sir, sa inyo pong oras, hindi po sa sumuya. And Achan Kuya Boy, may aabangan kita ang fireworks display. So wag aalis. I-roll call na lang. Mabolo! Mag-ingay ang balatas! Humiyaw ang Bagong Bayan Sur! Magkurahaw ang Barangay Sabang! Iwagayway ang Barangay Abelia! Ikurahaw ang Barangay Concepcion Grande! Alright! Okay, magtirindog po kita, Giraray. Si mga, mga contingents. Okay, and sabay-sabay na pong bailihon. Okay. Ang nagana. Music. Sabay-sabay! Sabay-sabay tayong nagana! Sabay-sabay! Baba lang, sa baba. Sa baba lang, sa Baba lang. Magkaurulog, di po magtaas, magkaurulog. Baba lang. Sabay-sabay, sumayaw! Banwaan na nasasangitan, mga anak langit inalikulan. Ipintakasing ko sa kagawsan, mga palaong kandagnan. Hoy, di magparasaan. Na puso, masulog na sa'yo, marambong nakapag-iputan. Dahil po tabi magsakat na baka mahulog. Puso pa mangeno sa pagbabago. Nagana, puso pa magayon na siyudad ko. Nagana, puso pa ipag-upulyo sa kinapan sa gamos na panahon. Ikaw mamumula
Ikuraw ko sa kagasan, inang mga nageto, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Naganak, uswa pa, mangeno sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ipag-uubol nyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-imutan sa akin man magduman. Ikukuraw ko sa kakapsan, kitang panganak inyong matitibay Bicolano, makukurang ng mga tao. Naganak, uswa pa, mangeno sa Pati yung audience, sumayaw! Pati yung mga nanonood, sumayaw! Baba lang, baka magkahurulog ka mo ha. Baba lang, baba lang. mamutan. Alright! Palakpakan naman! Thank you very much po sa inyo. Okay. At this point, abo ng Tagiraray, ang satuyang city officials headed by Mayor Nelson Ligacion and Vice Mayor Nani De Asis. And gabos ng mga councilors kang naga para i-award ang winners. Ang ma-announce kang winners po, si Sir Allen. Thank you, Boy Acta and Tito Ray. Naga na! Gana na! Alright. So bago ang pick-announce na prizes ta is for the first, second, and third prize. Alagad po kan Sarong Aldaw. Ang sabi po kasatuyang alkalde and ni Mayor Nelson Ligacion asin ni Ma'am Nene De Asis, itong Vice Mayor, asin kang konseho, ninhuli tagabus po kamo nagpartisipar, gabos na nagbalingon yan, may premyo. Dahil po kamo nakisumaro sa Kamundagan Festival, matabang man ang syudad sa saindong okasyon sa mga barangay. Kaya, ang 4th, 5th, asin 6th place, tatabangan man kang syudad in the amount of 50,000 pesos sa saindong mga foundation and fiesta activities sa barangay. We begin with our 6th placer with a score of 80.67. 6th place, Sabang! May we request Barangay Sabang to please receive your award amounting to 50,000 pesos worth of cash assistance to your barangay events. Pwede po kamo sagkod dyan sa may hagyanan. Fifth place. With an average score of
83%. Fifth place goes to Concepcion Grande. Fourth place with an average score of 86%, receiving an amount of 50,000 cash assistance to their barangay events. Fourth place, Barangay Abelia. Nagana! Third place with an average score of 86.33. 86.33. Third place. Receiving an award of 500,000 pesos worth of infrastructure project for 2024. Third place, Barangay Mabolo. Congratulations, Barangay Mabolo. And our second placer, with an average score of, by the way, we would like to thank our Board of Judges, Sir Reynard Joshua Manrique, Miss Shaira Avila, and Miss Angie Bitonio. Second place with an average score of 88%. Siyempre, si Dana Aput, siya na ang gana. Second place, Barangay nagpupuon sa letter B. Ay? Duwa naman lang ang tada, balata sa Kabagong Bayan Sur. Second place goes to Balatas! And that makes
our champion with a score of 92%, Bagong Bayan Sur. They will receive 1.5 million worth of infrastructure project next year. Nagana! Merry Christmas, Naga City! Once again, congratulations everyone! Maugmang Pasko, Naga City! Sa ngaran po ni Mayor Nelson Legacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, asin kang 14th sangguniang panglungsod kang Naga, Maugmang Pasko, Naga City! Masulog na sa barangay, nagkapag-iputan. Nagana, uswa pa, Mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-urgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon.
Thank you! And See you next year. kung isa man po December 14. nakapurot kang napsak, kang taga-barangay Balatas, black pong napsak nawawara. Paki-turn over na lang po dito sa itaas kang stage. And doon po sa nakapurot kang wallet and the sling bag ni Ma'am Marilyn, maraming salamat po. Alright, so salamat po. Merry Christmas! Thank you very much po sa inyong boss. Merry Christmas po! Safe maguli! Bye-bye everyone! Ako po si Tito Ray! Kuya Boy, thank you! Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasapit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema ang sa atin ay nagdaan. Ramdamin Ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa naga, may saya